Assalomualaikum dostlar, sizlerle birlikte men Ayban. Bugün bizler deйтін Biped robotların оқиғасын sürdü жалғастыратын боламыз. 5. bölüm. Жоқ 6. bölüm. Al kettik. Şöyle. Kettik. Uy. Başlayın. Şuradan. Allah bizga ko'maklasha topshim do'stlar. Git. Uy. Git. Geç. Basamayız. Burası yarığa gitsin. Burası şunu durup alayım. Sen ağaç kestin. Azı ağaç kesatın mı? Ben isteyeyim şunu. Neden bilmiyorum. Ben bir şey satacak mı var? Ağaç kesilmiş. Ben öyle varım. Bilmiyorum. Bakalım, vazmiydi değil o. Levoy plavoy. Niye Sen esasında? Ağaç kesin bakın. Ben istemiyorum. Alalım mı? Bilmiyorum. Ağamışsın. Ağaç ki. Git. Ağaç kesin. Git. Bakalım. Ölmesi. Git. Ben gittim. Hey! Doktor! Nasıl? Hey, sen de durmaysın bana. Ver bakayım. Ben Hatasın. Şu. Stop. Kayda var mısın? Şu para tanrım. Gittim lan. Sebze var doktor. Almazsa bizi. Akşam yut. Bana da akşa gerek. Gittik. Git yola kalın. Ne oluyor? Lisosu. Ja, sorgan. Gelmedim. Yok olsa. Kırma yapıyorsun. Kıramaz ki. Kıram. Ne kadar görüp olsun. Hazır kıram bu. Nereden ağaç tutar var mısın? Ya. Sor. Git. Tutamayısın bu. Aşık ettim. Sinyalsin git. Bana hayıttırıyor aşıkta. Biz dururuz. Gittik. Şunu oku istedin mi? Uçtu kal. Ailenemiz. Git yok. Basıp çıkarmış sonuçta. Ben çağırım karıştı. Ben cevap. Ben çağırım dalayım. Ben isteyeyim amin. Biri bana yakın. Sen yakalaktasın. Kalayım bunu. Kösetim Bir. Sütü ayağın çocuk koy uzak çapsat sana. Ha, dur. Gelin şaban bay. Olsaydın. Давай вставай. Durayım ya. Pardon. Ayağın sütüp da sen uzak çapsat gel. Şimdi anı yaka koyasın. Ne kadar koyar tutsam bunu. Bu atınca kösi. Şöyle ayağın koy. Olmadı. Tus. Yani kalay soracağım ben. Men bağırdım tokla. Ya? Ya sen barasın ya. Git. Gaz kötü. Kesin. Bes. Cındı. Tamam ki. Kahvenin. Stana. Где-то меня комната.
Jüri sayın. Tokta yok tokta. Cüve mi? Abo cüve sal. Yavaş oldu. Aşağıda dostlar. Elimdeki yumuşamış. Baymış. Ay. Ha, Ha gittik. salganaymış zaten. Uy gittik. Tıyıncınemiz Hoppa lan dur. Ta yendi. Gittik ana yakın. Küçük adam. Ye. Yani yakın. Kayka. Ne kokalım. Angaran yaktan birisi turşam ses. Hey dedi. Karanlık. Kesimiz mi? Ne? Yo mayo. Anan akki görüp. Aa, Şarmin gidiyormuştur. Gittik. Uy. Hani? Araştırmam diyorsun sen. Tut turbayını. Araştırmam diyor. Vaktası. İsteyemez misin? Gel. Ha. bu. Tutmaya gel. Git. Hopun ayo. Ay iyi kesin. Git. Akşam alamadık. Gittik. Hadi git para mı? Evet tokta. Çüş bağımız. Ay gittik. Hadi nerede ben devam. Sen ben şuraya nasıl mutlu? Men kesin git. Gelsin tokta. Men kesin gitkem. Gittik. Tamam. Dursana yakka. Ay. Ana yakka. Kayda все git ara. Çok kalsa uzak bağdan şaka. Çok sen barasın sırası. Düş andağın. Git kalan. Düş andağın. Nasıl bitse mi? Aa sen sonu niyetli sal. Çorun görüp kalay. Tokta ya kespe bilem ben istiyorum. Ayaktan tabak tutalım. Tokta Tamam, kesey. açsın O yaktan bulmak istedim. What? Kisi vereyim ne yapalım? Kespe. Давай. İste almayız. Kara. Tutayalım. Aaa. Ulan Енді göstereyim. анау несін өзгертіп жүр ананы положениесін өзгертіп жүр мынау жерге түсіп кетеді ғой білесің ба жерге түсіп кетеді ай ананы несін өзгертіп жүр Сразу gittim. давай өзгертіп жүр сосын ана жаққа баг бәрінше өзгерт мен қоймай туатамын сені балғанша енді ана жаққа кетемін түсіндің ғой осы жаққа Kıstırıp kaldım. давай Ver. Versin. жете ма қой Ya ciddi. Gitmiyorsun. давай ар жаққа салып жүрмейсің ба Vay. не үшін түсіріп жүрдің Давай сіз. қалай істеймін Ben stav alalım da sırası. ананы өзгерт бірінші өзгертсе енді ар жаққа басайын ана жақтан ұстап алсын ар жаққа бар қолымды сос Tokta. Cerme. босай Bilmiyorum istemiyor. бағана лақтыра салатын едің ғой не жібере салдың Sistem. ұста Жіберсем не болады? жіберсем түсіп кетеді ба. жерге мен өзгерткенде жіберме мен ар жаққа барып алайын жіберме Жібересің. Жібердің короче үлгересің. үлгермейсің үлгермеймін Қара жіберем. үлгермеймін қалсай 1, 2, 3 кетті. Кетті. не ар жаққа бармайсың ба көтеріп бересің ғой оны е мое Бірінші мен аяқ тұра берейінші. Жағада істейікші. сен ағашты кеш
Ағашты кеш. Сен келсең екі жігіт не істеді ғой, бағана өтіп кететін еді ғой. Сиси, тесін яқпыз. Бағамай жатамын. Кесі отыр мен үш. Кеспе, мен жетпей тұрмын ғой. Кестім ол. Қалай кеткен бұл? Болсайтыз. Бағамайды ғой, қалсың ар жақтан. Мен білем, менде де барған жоқ. Давай кет. Ақырын бар, ақырын бар. Енді ар жаққа бассын. Давай запаснойлар шығарып қоямыз. Ана жаққа бар, ол палеон қалып кетеді ғой біз. Жібермей жатыр. Жібер. Мен придетіп берейін ғой. Ұстап аламын. Тұр ден солай. Так, ол бағыт өзгертеміз, сен сразу жүгіреміз. Сен уақытын өзгертпедің. Өзгерткен жоқпын. Сен алға қайттан қойып жібердің. Түсіп кетті, міне запасный. Запасный емессің? Запасный. Давай, жібер. Ода жаққа бар. Тосасың, сразу анияқа лақтасың, жібермей. Менің қолымнан келмейді, әкет. Давай. Істемейін менің қолымды. Ар жаққа түсірмейсің, жібермей бүйте саласың. Бұл. Бағана сүй саласады екен. Сен жібере салдың ба не? Білмеймін. Жібере салдым ғой, кет қалады деп ойлаймын. Кеттік. Опа, ана. Қайқа. Ой, жынды. Сен істемедің. Ашамай алды сен келсең. Мен сойқа кетті. Сен бір жаққа ғой? Жарайды, давай. Жоқ, мен аяққа давай. Давай. Мен өзім жағыма, сен өзім жағыма. Көрдің ба маған? Болмайды. Кеттік. Қайда мен? Аяқта белгісі тұр ғой. Квадратта екен қой. Мен квадрат алдым. Енді дұрыс болды. Ой. Кеттік. Енді. Аяқта ағаш кетеді анау. Біз управлять етеміз. Сен былай істейш? Әне келе жатырмын. Мен мынаны управлять етемін, давай. Жоқ, менікі қалай? Давай анау жүресің. Мен былай істейм. Сен ар жаққа істе. Жоқ, бері қарай келетін істе. Сен істейсің. Енді мен былай істейм. Дұрыс болды. Болды ма? Болды сен. Жоқ, анан қайға жері. Сен былай. Ей! Сен осылай тұр. Ей! Сен былай істейсің енді. Былай істе. Уф. Не yaptın? Deli git. Deli git. Şans. Gittik. Nasıl? Uçtuk. Bakarız. Aşağı. Gittik. Arada испытание. Alasın sonra poşet alasın. Alamın. Bana bir. Sağam verim. Bana cüve. Sadece. Birinci попытка. Sen alasın. Bana verirsin. Ben salam ona ya. Tamam. Çok kaydı bak. Sana verirtemiz oldu. Hadi bas yak. Yok. Bu mayak dostlar. Bir попытка mı? Videonun sonuna жеткелі тұқ. Mayak açtık dostlar. Attık. Вот достар енді келесі сериясы. Bir үш күннен кейін шығады. Дан келеміз, сосын соңғы серия болады. Ал
келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналға подписка, лайк басыңыздар. Sağ olun. Давайте.